Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell also for more news. Ebusuafo mia me brother Felix Apia political zone or the ensembia betudwa na ehu ebehia se wonso obetibi. Na ensema Felix Apia ede atudwe nyina ene se Ochire se oda His Excellency na Nana Danko Akufo-Addo asiye papa se NAPCO eye policy omde ebae no wa cancel no eye ne de pa na NAPCO fo na His Excellency na Nana Danko Akufo-Addo efa mo se mo nya adwuma no se mo ani so ate mo wan se mo ani ewu Sammy Jamfi na NDC fo mpanifo ni bi omota mo so ase mo nya demonstration en kasa no Samu kwatine fie Sammy Jamfi oda so eye communication officer de ma NDC amayoko no a o jeniska enti se mo ani ewu na ebusuafo ebi obi beka se NAPCO eye den NAPCO eye policy bi a His Excellency na Nana Danko Akufo-Addo na NPP fo mo bae omo de bae se youth a omo tifie anase graduate a omo ewie school mu nya adwuma enye nimanim ya no omo Ochicho omo egu njuma so a oto omo di nse NAPCO se ne beya abosome so a obinya kakra ede akowa no na ebusuafo sa NAPCO eye policy ebeka ya COVID-19 na Russia na Ukraine to ko eba ya economy no eye bisidi se basabasa no e ma sikasem ko fe kakra nti na NAPCO beye 6 months and ase 4 months no omo emtu omo eka enam so na NAPCO fo ene kasa do omo akan bi demonstrations ahodo ene nya sem keto akra and na do se bibramba manemba because NDC force so youth musu so omo mamu adwuma NDC force omo nye magicians no mo create job nti se ma abanam de NAPCO aba metu amonka de bia be bai 6 years embre kakra na ni memo ayde na metu amonka na samba kasa de na bibramba manemba metwi nenu na Felix Apia ekire se NAPCO fu mu ani ewu ende Sammy Jamfi a ota mo so a mo kasa ngu abane ni masene nde odaso eye NDC communicator anase oye officer de ma NDC amayoko no o communication team ni mo endo jeniska enti no enka ne coat na aka ne shirt na ebusuafo obi bebi sasa denti na His Excellency na Nana Danko Akufo-Addo e de policy aba na otu aka edu bebi no wentu aka bio eyampa esese Ghana fo mpenefo mo hwe na mo de policy ba mpenefo ede da no wotu aka wona esika no besi wo so no mo make sure so mo betua emofra na wo ye adwuma ne ka because obi so ahomache afaka aha dan na boso beso na sika ne ba na chese akwa ebibie wo ho no but nyamencha de NPP fo buy for 6 years ni no NAPCO fo no mo je mo pay ya na ebi mo eje 700 Ghana cedis ebi mo je 1200 Ghana cedis na NAPCO fo no so no mo ye 100,000 na nado efa thousands of if anything unemployed youth omo Ghana hanom ena nanado efa omo na bosumi bia otua sika 7 billion Ghana cedis 7 billion Ghana cedis every month bia enti say sika we imagine for 6 good years into His Excellency Nana Danko Akufo-Addo waye bi nti se kakra kwa banka e bia nka mo be adjust mo no kakra but omo akọ demonstration na ego nti no tua no omo entua no ye nka se e bia NPP for mo ya de se omo entua sika no e se nka still ko mo tua bon because e omo adwuma ana omo de omo ahode akwa akọ omo abre nti NAPCO fo no mo dika but NDC fo a mo sorry ejina NAPCO fo so se won ye demonstration nti aban no Ghana youth sometimes mo man yen reason mo mana chese ye adua ye ndwin kwachi nye ni manim ya nye ochena asem nye de ebedi na mo future ubane daache me bane daache NDC fo aba man penida da John Dramani Mahama ye president youth ni si ye dwuma nye o man penida da John Dramani Mahama ka kire ye nse onye magician we create job na ne sam friend say ore si edu nketia abeto bomba afem mo hwe na mo ho kire mo amuntungo enkotogo togo ho ne yefi Ghana na yefi Togo na light edu businesses collapse youth nyanya adwuma nya no bu ha waye kakrankra ebie salon oyiti eboti wo ho
okwa adwuma onya light ye ko catch one pen da John Dramani Mahama o se yen chie sika mo no so light no maye ana se yen charge phones less NDC force graduate na mo fie mo nko to try esere en betina kwa ho nton. These are some of the things that na NDC for catch re yen. Into say His Excellency na Dr. Akufo-Addo ba onye bi kura free SHS otua ho ka TVET otua ka na manfo esua adwuma insano adwuma NAPCO we atua mo ka enyenyenyenye kura no free SHS mo kan asem kweto o man pani dada John Dramani Mahama na otua den free SHS na wontua ka bia na wa wontua NAPCO TVET ya be na wonye bi one district one factory one si factory ba kompo into sika na ndisi fo mo de yeden enti na mo wo ha Ghana fo wo pade because mo wo asika mo dibi na mo atobi agu na Ghana fo so yebi mo so Ghana fo kura mo se mo per project ti say project no ti mo kosi kwada wan mo den make ka say o bi ba try to comment section na say be di matem say me ni mi sa adre emfa me ho me ye Ghana ni me so me kira madwen say me ye Ghana ni amadwen me da ho ya me dwen nko benku ya me dwen nko ni mfa nko ade me hu ni ya me hu me nkasa NPP for ye na say inti Ghana ha no ye nyo panyi bia wo sika ananim yedu a ye youth kakra ni 40s late 40s a ba be dey independent ni ya to NPP for na NDC for ato egu no mo akọ forever so mo ha dwen wo manyimu na say mba independent candidate ni mba na mba so dia NDC for mo ye option because enyenyenye kra nka NPP for sika no won dibi nenso won dibi yade NDC for so wodi nothing ebusanfo yentie ensema Felix Apia ede etudwa fa omu chomu gu adwuma so etu ni din NAPCO for 6 years he ran that program and paid them about 5 months or say 4 months arrears keke ba ye no Ghana for atram NDC for abeda da omo say and NAPCO people pay us our money and pay us your money and you twa mu and na una ase ho no NAPCO no na ye twa mu a wo hye ho no who won NAPCO anya hwe kura kwabene who won NAPCO anya hwe wo de unkura degree into the 700 na na amount and Mahama was ko papa ya bo 1 month to benya 1 trip Akufo-Addo say me cha wo de wagu nnuma so na wo kwa wakosua the necessary skills mo aye betumi afam adwumam na afam adwumam na mama NDC flash them red t-shirt say pay us our NAPCO money and then wo na ahye ho no aban sika ira aban wo de aban ka ira kana say aban de wo ka ira aban or de wo ka ira no matter what aban betua wo ka ma no mama nkrofo we power ke ko mo person mo benti mama system ne bu afu ama ye twa NAPCO and then wo na ato no cause Sammy Jamfio no ko ka chese say NAPCO no mo atwamo ntimo ye den. We need to start thinking smart. This NDC party don't want development. Because who Mahama ne wo NDC for on Barikisu, they could not even tell Ghanaian graduates said, oh, you know me call USD ne wan for now Legone ade no. Sorry. Ye ni adwuma ma. Wo. Ye ni adwuma ma. Na mbom Ghana markets ni na no. Ye graduate no every month bi amobekwa akopra ho 2 times. Okwa agbeboloshi na makopra ye bema money na 100 Ghana every month. Nke bi be ye say adwuma no. Utie. Sanka Mahama no ma penso. Womo ka say graduate unemployed association for no. Yanti omu fo mu ngu krom no mu nko yi gotem na mo de ya mo 100 Ghana a month pa nke bi be ye. Womo o mantumi amount sa. Now what now no be a one aba said would to adwuma be na ye boy yes masuma mo oh can you take this document to the ministries can you take this adwuma na ye mo ano no boso me ni ama 700 ukura degree na ama 1002 NAPCO for asem na making na obi a one anya bi ama o ka kire wo say wo ni experience you are not ready to even get a boy job in any job in Ghana no wonu mwa ba be ka kire wo se kona ko ju sika ko kasa aban na feel na udimirika ko se t-shirt edidi e ko gina wo se na pay us our money and na mo na mo hye ho no na me NAPCO no kana na Akufo-Addo antwam na ko mo san de be to aso be wura mo ma ne be boy ka you know how much we are spending hwe opa me emfa 7
keke 700 ne keke yen 4000 for ne nka ho NABCO for 100,000 graduates. And every month biano, this government was spending 7 billion cedis just for NABCO. 7 billion just for NABCO. Just for NABCO. We try 6 years. 4 months peno obu afu. Modi munkwasi asem na koma policy na eboa. Policy anke bia nkombe tunye kipu. Said the bayan kakra will keep people a jamo and kakra obi abenye bia no mama sa police na bom ye chem NDC need asu jinisika Sammy Jenfi da su jinisika NDC Plaza NDC for communicators ebe kachira mo se munko musika aban ne demoka munko demonstration no and then your palm will free NAPCO ho no or da su ye na adwuma Sammy Jenfi is still the communications director of NDC or jinisika on so akoye kwasea na mo so amugu kum nana do maye radie kum nana do maye radie kum nana do maye oh say oh mine kum nana do maye you yate they are all tier 7 billion a month from kwasiafo bi te say mo meka trem na kofo no because you people are the most useless entity that you can ever find. NAPCO people. Man to me engineer my policy way engineer. Man to me and no musia and turn your person. Ye mu na ye den. Papa yi sabi was 30 ye. We tia yen ka. Busume na ibi na mu aye yi kakra. Mama ma ye nye sa. Ana mu ko say t-shirt. Kum nana do ma ye kum nana. Dia wono ka kira wo se waje wala wanse. Wo to abeti ya no kra emfa no ho. Dia ka kira wo se wonye magician sabi. Na wa be on no describe so botom na wa mema we you know wonu de manyame nkunu ma de ya wo ma wo da dum so mu 4 years to 5 years no manyame nkunu de ya sabe ye disika ma ne say wonua no ahiafo egu no ofo wo fa koboa wo se me de akoye nkonfirm wo mu atu ayira manyankopon nkunu debi nyame ku na yeye na dia wo hwakwahwahia pa adam to ni kwensani bi te say wo ba na de nyame nkuno because any NDC na wo power and the media was carrying it around don't say where Jimmy NAPCO me say NDC couldn't even tell your graduate for and say Monko to toilet so na mam 100 Ghana a month. They couldn't create that. They don't have the mind to create anything for nobody. But we followed them. They so of course, government